napadamo, to je da se borimo s partnerom koji je u istom gardu kao i mi. Šta hoću sad uradim? Umaram njegovu prednju ruku. Dajem jedan široki kroše ili overhead. Napadam spolni deo njegovog ramena. Znači, bukvalno, da bi se gledalo gde udaram, ja udarim po ramenu i po nadlaktici. Jasno? To napravi jedan deo kontrakcije. Ja rizikujem, ako ja ostanem ovdje naspram njega i udarim to, ja rizikujem njegov kontranapad. Zato ja povučem telo, bacim to šire. Napao sam njegovu prednju ruku s mojom rukom. Onda vraćam težinu i napadam prednju ruku s drugom rukom. Znači, dva udarca idu po prednjoj ruci. On čak i da hoće da me napadne on zadnjom, ja kad uradim ovo, on gubi tu rotaciju, gubi stabilnost, gubi moment, on ne može baciti dobar zadnji direkt, jasno? Znači, prvo nabijem taj gard, povučem u glavu, povežem jedan širok gore u rame, prenesem težinu na stranu, jedan unutra na ruku. I onda završavam. Taj gard sam razbio, završavam ga zadnjom rukom u glavu ili zadnjom u telo ili zadnjom u glavu ili lakom na gore, kolenom, nogom. Postavka. Ruke su ka njemu. Zašto? Ja kad ovo radim, prvo guram u rukavicu u lice, ne vidi šta se dešava. Drugo, skraćujem njegov gard. On kad ispuši taj gard meni, on meni smeta. Ja kad povučem taj gard u njega, ne smeta mi, smeta sebi. Onda telo ide napred, rame, telo ide na stranu, ruka, završnica.